Ngay thatu te chi bai le vek kule ton tu ma chuan internet lama ngai ven lo deuh mai pakhat hi karon tar lang vele donanga chu Kanye West san Twitter lama athu post sungchang hi ania heng athu post te hian ngai ven a hlo in mitam tak a thong hlea thu oi omlo tak tak te po a post ni in alang emi sungchang hi ton tu ma hian gan bi cheng don ani Kanye West chuan ton kar ni lai ni liam ta April ni kwa kumsani somni panga ni lai ni zan khan Twitter lama post zadona siam ni in nantaranga heng a post tam tak zinga hian ama chien te baka in lai chin na alo ne pui to te chungchang a post na sa ni in alanga heng a thu post te hian media te ngai event a loin tuna hian a viral chho mek ani chung a thu post nam tak zinga pakhat tuna viral mek chu Taylor Swift in Justin Bieber le Harry Styles amut don pui niya Kanye West san a post sungchang hi ania tiang hian aziaka Justin Bieber le Harry Styles hian Taylor Swift hi anmut puya emi chungchang kher hi chu za chau ni lovin 1000% in addictin aron tarlang ani emi chungchang a hian Taylor Swift hian engtin nge thu aron nei ti hi mitam tak ngai ven ani ngala eng angin nge aron chan le be don ti chu zo na lian tak ani bok Kanye West thu post hi social media lama a viral zui ngala mitam takin an ngai vena he post hi social media rang an share na sa hle bok ani Taylor Swift tan chuan amhing chiat thlakin athin rim thlak le don ni na langa thudik ani emo nilo poni se hetianga inti ming chiat nang hi chu alo om te jiam don lo ani ti chuan hetianga news viral om tak no hian Taylor Swift chuan chanlet na aron nei vele ta danangin malaka tum ni in alang Taylor Swift hian boina nek no anei fo thina tuna po rapper Kanye West nen hian boina hanei le ta alandanin thil chu akal thui deuh ma ani tun haya report in atalandanin Taylor Swift hian Kanye West san hetianga ama chungchang dik lo tak maya asoya wang hian legal action aladon ni in tarlan ani Daily Mail le First Post in report antalandanin Kanye West hian tuna a post tamtak te hi adelete to ni in antarlanga chung athu post zinga bengver deuh mai pakhat chu tiang hian aziak ani racism chi in thliarna dik tak chu kan hmu ti rang cheu Justin Bieber le Harry Styles hian Taylor Swift hi anmut puya an pathum hian anmuduna mase mirong kol ve mi lo he thu post sungchang hi chu 1000% in kachiang ti hin Kanye chuan post ani ole an she thiam the dan tur chuan Kanye hian Taylor Swift pu dan bera chuan Justin Bieber le Harry Styles nen anmuduna ani hi kan shet angin mi ngo ania chuwangin tiang hian into rualin anmuduna amaro chu ke ero chu mi hang khania chi in thliarna dik tak ani milo ko ve du lova min the ngil ti hin Kanye chuan posia siama tin athu post hi 1000% in ka chiang ti in asoi ve tlat boka chiang tak angin ain tarlang ani ti hian post chu siam chun zomin emi chungchang hi ala tok lo anga ingai ni chuan statement dang kan tarlang le ange Taylor hian emi chungchang hi entin nge ka hriat ti hi hriat a chak viu in ka ring ti chuan zia chun zomin Taylor Swift hi tun thlenga kalamut pui lo hi kamol bi khle ti in a zia chun zom ani hetianga thu post duk dak lo tak mai Kanye hian ane wangin Taylor fans te po an thina rimin dananga malak nge ni ro se ti in an out chuak na sa a Daily Mail in taran danin Kanye yan dik lo taka Taylor ha pu wang hian danangin malak atum ni in tuna hina tarlang ani source chen kadin taran danin hetianga Kanye yan thu post ane wang hian Taylor ati ming chia ni rengot lova anun masalama mitam takina anlo ngai santo na le a careera lotlin na ro pui tak alo chanto zong te heng hian ati chia sak vek ni in atalanga e hi
ama chungchang soina rengot ani lova sex lampang kai noi thil ania tin chu ba ka inti ming chiat na hani boka chungril lam thleng point ngonga nei tin insider pakhat chuan atarlang ani report dang le ha chuan tuna Taylor bialpa ni mek NFL star Travis Kelce po Ethil thleng chungchanga hian alom lo view ni hin antarlang hetianga diglo tak maya Taylor apua ati ming chiat awang hian Taylor bialpa Travis Kelce hian mipa le mipa anga mai chana in machon a chau ni hin antarlang bok amai ro chu Travis hian tundin hmuna Ethil thleng chungchanga thudik lo tak post chungchanga hian ngoi ri turin thutluk na siam ni hin antarlang ani atiang tho hian Harry Styles bial no po emi chungchanga hian a thin rim view ni hin antarlang vele boka Harry le Taylor hi hunrei taka chang to khan anin beto lova chuwangin he thu po chungchanga po hian Harry Styles po hi alung oilo view ni hin an soi ani Justin Bieber angai point hemi chungchang hi ron out chuak vele in he Kanye West a thu po chungchang hi thudik lo hulhual ani thu a soi vele bok hetianga thu post diglo tak mai aron chuan chan nita langchu Taylor Swift le Kanye hian kumsan hi pakua MTV VMAs a hiltheng chungchang awang khan in huwa truk na lian tak anlo nei to wang ni in darlan ani Kanye West chetan hi hamak khop maya engwangin nge hetiang zonga mitam tak ti thinrim tuma post asiam tak niang le ti chu mitam tak zona ani tuna Taylor Swift case baga hian mani deuh loka po khan Jay-Z le Beyonce tanupa ati thinrim le to boka Mars tha khan Kanye hian Beyonce fa Pierre Sar and Rumi Carter statue ril ru chiang lo mikim zan lo angin Kanye hian social media lama alo post le to boka emi chungchang po hian ngai ven a hloin Jay-Z tanupa hi an thinrim hle ni in alang amai ro chu tu hnaya post asiam le a April som khan Kanye hian tiang hian ngai dam dil na thu post ani Jay-Z kati paltak z katu post chungchanga khan poi kati khop mai amai ro chu harsat na katoa chungkua kamamo vele eng mitum rapper te hi kantung lama min soi sel tu an ni le jok sia tin post asiam ani amai ro chu kan she tur pakhat chu hetianga Jay-Z le Beyonce fate chungchang post asiam hi anhu rei vak lowa adili zui le ani hatiang hian Kanye hian ngai dam dil na thu post ma sela ama dik na ero asoi chun zom zel tho ani tun nai loka DJ academic scene interview ani puina tiang hian asoya ama ngai dan chungchang asoi theidon lo ni chuan thi adu jok thu asoi chuak hial ani kumsani som pakhat khan Jay-Z le Kanye West hian lo thok dun towa album te po an lo ti chuak hial towa amai ro chu hunakala ani thian thatna le ani zon na te chu akal sangta ani an soi dan chuan Kanye hian kumsani som pakhat khan bipolar disorder ani ni hin antarlanga amai ro chu kumsani som ni pania khan doctorin Kanye West mental rilulam chiang lo anga lo soi to chu ati sualpal ani thu aron soi chuak ani ama fans nam tak te chuan Kanye hi an la support chun zom renga chuti rualin a then heroin anung chang le om dan phung danglam tak chu an ngai mo thunga abik takin a thian hlui chung ko chunga che dan hi an dem hle ani tin heibaka hian Tyler po aron soi se vele boka ewangin nge Tyler hi kalbama rep turin ka somai lo na chan a chan chu a rep thiam miu lo lom tin po sa siama ichuan soi chun zomin anu pui hlui Kim Kardashian chungchang hi a soi vele a thil sang sanga in an lo na an nei thu soin an vun rong an sex life le an nu hlui kal to chungchanga te in an lo na lian tak an nei thu soya tiang hian a toi zongin Hitler le isu ang vel kan ni tin Kanye chuan an chungchang soi ani